Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang arudan, intay basain nain ti surat ti pagayam tayo naglingad iti naga na Macarrio iti Nueva Vizcaya. Kastiman ti surat ni pagayam Macarrio. Ken ka Mang Bianong, ilingad naklakuman iti nagan Macarrio. May sakmut kadagiti naayat at dumdumngeg kadagiti drama yo. Nang ron na to'y Laughing Leos Bianong. Maray awak ta agduduma ti dram-drama yung Mang Bianong. Adda makapasaro na padas, makapakatawa, makapahay blood kanaminain. Patsyag nga dumat ti masurawn diti parikaut nga nakisalaysay. Ang imnupay kasta, naguyuguyaklat na anang ipatulod dito'y pakarikutak. Agtayek nga raw iti biyag ti anak ko ti nakisalaysay. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Nini, aping agsintok ka dagos ngay. Agdamag ka pa'y laang utro. Imbaga kasabtan na kaya crossing tanagdagsan ti imot ko, ngam di ka nauray. Ti amok no nakalugan ka pa lang iti tricycle, ngam adda ka mo't gaya man iti crossing. Talaga kiti saan ka agpampanunot Saan mo aramaton day tautak mo? Wano saan? Mga noawan mo't utak mo aramatom? Ni Selimot, nalabas nga agsao. Kasanokot nagrigat ka makauawat? Gusto nga ro din nakaawid ka lang nga ro din, ngam sumanao ka pa lang. Kahit mo ti agkapay ka, itimplaan ka, bakit? Ay saanan! Aglisi ka dita dalan ko ta magnaak! Makapasyodot kakit kitaon! Andres, ingkasak doon di timbay di banyo iti pagdigos ko. Aguray pa'y bakit ka, ibusag pa iti kapek. Anya, nagbayag ka ngagkap-kape, makadigdigos akon. Mabitlaan ka de. Saan mo't at tumaray di timba makaragaan iti danom? Ay, talaga kit di aginad ka ngaggargaraw Anay ko, api nga impalapal mo kanyak ti tsinelas mo ngay. Kasano? Katawan pa iti may sasaukan ka? Si kamot, kayat mo automatic. Inka nga rod agsak doon Kayat mo, taipalapal ko pa ikang katoy pares ti tsinelas ka. Oo, bakit? Innakaon. Mapankamot lagayam, ngam urayam pa'y lapalapalan ka. Labaam amin dagita malabaam, Andres. Mabambanugak nga agapo digital talon. Sakpay ti paglabaam? Na, anya nga rod di kayat mo ngay? Nagluto akmutan iti lamutam, sakpay ti paglabaam. Aginanaak kumamot sa mga putak. Katsyak, anyat pagkitkitam kanyak, sa anak ka mabambanog? Seli. Agpada tala nga mabambanogan niya. Isong aglaba ka mo, tapno matulungan na kiti trabaho diti balay.
Nagluto ka laeng. Ngam sigurado siyak pa'y taginaw. Apay aya nagado ti reklamo. Reklamador ka. Ibagam laang no kayat mo agsinatan. Tapno saan ka nagreklamo? Unay kalakid din aya, Sally. Maditi mangibagbaga iti sina. Sana nasayat na ita. No di mo kayat nga agsinatan ka nga rudan aglaba. Nagado pa'y lasaom. Naipalugnak kontinuang kaw. Madamdaman ton nga iwayway kaw. Ay, nagdagaang ti panaway. Iso nga imasin na taglubnak dito'y baba. Ay, inakman pa di soraw, tay nakuminaw. Makain inumak atalagan kahit. Nagano ti maaramid iti kataltalunan kan bangkag. Saan amalmalpas. Namalpas ti pa nagtatalaon, isarunok taon ti agmula iti natnatay. Sambutot kit diti kangina dagiti natag. Ne, adamot aglablaba di tasuraw. Di magayam Andres. Andres, apa si kati aglablaba? Nay, tatang, adda kayo magayam dita. Ayan ni silay. Apa asan nga iso ti aglaba? Nakita ka lang ita, ijay taltalon mo. Ita, dakan dito yung aglablaba. Nagluto ni Sally. Isa siya akong timbaon ng aglaba. Ay, sos, simruman siguro ti kina-under mo. Initatang mo, sa anak nga under. Panyakit ta sa anan. Amin nga ibaga ni bakit mo, katungtong pala. Saan ka nga agin inana? Gagangay iti asawa at tumulong iti asawa na tatang. Ay, sos, amo kundi aramid ni Sally nga asawam. Nalabas ti panangander na kan ka. Kumapil pa inudaduma. Iso asaan mo nga itulok nga anderan na ka. Agreklamo ka mo't ano na bannog kan, anak kaw. Kabailak tatang. Kabailam, oray dagiti sintok kan tapis ni bakit mau? Mabalbalin pa trabaho amin na trabaho iti o nagtibalayaw. Basta di mo itultulok asin sintukan kan taptapisan na kalatan. Made ti under ni Mrs. anak kaw. Kababain day ta. Nasayaat na nakasalapay kan. Wen, inkamakam ko iti darang ti init. Nakitak ni tatang mo iji karayan itay. Iso adya ako nagtuloy ngay masidag. Ta sigurado nagadunto manon ti sasawon di man nakibiyang nga amam. Na, nagkaro kamot tin Sally. Aping akasta ti sa umiji amak. Talagamot nga men. Naglaing amak ibiyang ni tatang mo. Iso adyak kaya takasao. Saan kumamot akasta amak dayjay? Wen, amok nga amam. Ngamjak nga rod kaya ti kinalaing na makibiyang. Agpadadak ni nanang mo man nakibiyang. Ala, gusto daytan. Nawan tinasayat ni baga may papan kadagi ti dadakkel ko. San kala ko man nagsasao? Agsauak at adangiwat ko. Kan karbangak ti agsao. Nang runa no adda ti jak magustuhan. Kagurgora ka talaga ti man nakibiyang akatugangan. Masurunak met iji anak ta itultulok nangan anderen di asawa na. Nasingpet-met ngamin di anak ta, bakit? Nasingbet unay, iso nga abuswon met di abusadaw nga asawa na. Kapailan met nga ta di anak ta, iso akas jay. Itultulok na latamay. Ay, siyak nga raw ti masursuron. Panpanuynuyan ng tumet ngamin ni Sally, iso akas jay. Naturod met amang ander ken kuana. Bakit? No siyak ti makaungat, siyak ti mangsangaw iji manugang ta alas tawg. Ay saan bakit? Narigat no da kayong agkatugangan ti agrekyar. Iso abaya ta saan nga agrekreklamo di anak ta, saan ta nga rod ita apakibiyangan. Nasingpet unay ti anak may mangbiyanong, awan apulos ti makunamay iti kinaanos. Isu nga abuswon mat asawa na.
kakaasay ti pampamay anak ni Andres nga anak May. Iso amaluksaw unay ni bakit kaw iti manugang May. Kat iti na minsan pa'y. Agsangot naman mo't ita nga Ginoo Andres. Kakaisuna kasangay jay nagkumparyan ta nga nakaw. Isos amangan no sa pulan nakjasawak. Ita lang nga ginumtamay. Mawatan mat siguro ni Mrs. Mau no medyo maladaw ka nga gawin. Kwa? Nangalakaw ni ti pagsangwanta. Sa nabalay ta datalang matagsangaw. Sige nga Rod, ngam agawid ak madlada ako sa. Wen, awan parikot. Aginom talabasay, kalpasan na. Agawid kan, pray. Maulawak mo tan, pre. Nagbasit la jay ininom mo na ulaw kan. Diyak ngamin nairam nga umininom, pre. Andres! Ni bakit mo ti sumungad? Oo nga Rod. Itay-pay nga urayan ka sumangpot. Ngamanda ka pa'y lagayam dito ang makiininom. Inawis ko nila kay mo, Saan ka makibang dito'y? Tasan asikati ka sarsarita? Pasensyahan, bakit nakiinom maklabasay? Urayat ti sa sangpot mo ngam adda ka lagayam dito'y ang makiininom. Just kika. Apay nga imbukbuk mo motan ti arak kanyak. Kasta ti rumbangkan ka. Ti idigos mo ti arak. Aglablabas kan! Tinong pamatan ni bakit mo, Andres? Aglablabasan tayo ta, babae. Onya, Sally! Kaya't mo ta asawa at titungpakan ka! Saan? Houston, di naktungpaan manan. Kunamla na sino ka? Kunamla na dagaway mo kanyak! Ikog tarakal to, paitap na mo, tatal ka! Dangan! Hoy, Sally, agreeing kan? Agreeing kan kunak? Nasapa pa'y Andres. Makaturturog akpay laang. Na? Sadot a babae? Kaya't mo tayo kugtar ka di tayo damtap na bumangon kan? Anya? Saan? Pangasim. Di mo aramidon dayta. Bumangon ka nga rin na! Dito lagi idandam mo! Rawat ititurok! Pwede ka pala naglaba. Naurnuan, dagiti malabaan. Sadot ka? Ay, kwa. Aglaba ka talagan. Ngam dinigos ko pa'y dagiti ubing. Nagginat ka nga gargaraw. Pusiposak mo't pusipos di tiyo nagtibalay. Tulungan nakmo't Siya trabaho para itilamutin nyo. Dito trabaho iti unag tibalay taramidam. Iso abdi ka man kung direklamo, ta sa anak mo't nagreklamo amang palpalamot kang ka. Andres. Alaki din! Ingaglaban! Kalpasan na! Sumurot ka kanyak iti taltalon! Ni, anyat ko ijay ngay, kat sigod mo't adinak pagtaptapugan iti taltalon. Idi day ta Hangamita! Masapul asurwe mo ang dagiti trabaho iti taltalon! Anya? No anya ti trabaho trabaho mat! Nalawag! Andres, kabarbaruman na pinatapog mo dito'y taltalon ni Silay. Tapno marik na naman, ti rigat trabaho iti taltalon na tatang. Nay, anyat napasama kayo. Apay akas na nagbaliw ti puloy ti angin. Nauma ako ni ti aramid na tatang. Jak itulok nga anderan nak itiag na nayon. Ha? Gaputa Andres tinagan ko. Gangganasan naman tanti mga under kanyak. Abusado, babae. Sana ka under di saya, tatang. Anak ko, ang mga numaikawan ni Siling agtrabaho iti talaon. Iti damo lang tatang. Ngamin to nagbaybayag. Mairam tumot lang gayjay. Kela at nagbaliw ni Andres nga anak may mangbiyanong. No iday kat an anderan ni bakat na
Itakit, paspasurutan ni bakit nagan kwa na. Ta mabuting ni Sele no agungot ng Andres. Ta naramanan nante makaariwang atong pati anak me. Saan nga raw da makapagkadkad ni Sele tunggal ibaon ni Andres tumapaw iti kataltalunan. Anya mo tanda ta sinikam, Sele! Nagatutin na pulsot! Kasanong iagbyag da kita, numaraab kat awanin tiramot da! Nagrigat mo't ngamin aparuton. Inayadim aparutan adang nga, kayat mo ta sikati iraab ko, ta dinagal mo mo't tanda kita bunubon na sinikam! Ay, Andres, Awan pa'y sarbin mat! Pinatapog ka dito taltalon tapos tumulong ka! Nga magdadal kit din damon! tumakdangak laangon tay nakagluton. Nagpudot una yung tidarang tiinit. Kasla akla malutluto iti pudot na. Asan? Siya kong tagluto! Kasta tagtrabaho iti taltalon! Anong sang tipudot? Andres, Marik namon tirigat tagtalon! Iso abdi ka kundilastog amang under kanya ka, ta narigat tagtrabaho iti taltalon! Day talaglaba, agluto, kan agsakdo ti idigos mo ti aramidom ide! Ngam, si kapit daganas na ang mga apakanyak na ibaw na? Ita, rik na matirigat ti trabaho! husto kumamot tanti pa ng papapas mo kanyak Anya ahuston? Sige kiti! Sek ka, sile! Tamadamdamalang! Agrap ka! Anya, diyak amo ti agraop. Ay kat isuro ka! Iraap mo matlaan dagiti sinikam tapno kompleto! Tapno adang to apitam alamutan! Nabambanugak, Andres. Nagsakitan ti sikat ko nagmalmalom ang nakadumog ang nagsaksik ka ko nagraraop. Gagangay la day ta nagtrabaho ka kat nga rod. Ha? Ala, agisaan ka ni Timakan. Anya, sika kumamot ti agisaang Nabambanugak ang nagmalmalom. Orasyak, nabanugak. Nagarado ak, kan linimpyak generaipan. Isong agpatatala nga nabannog. Ngam jak agrek-reklamo taday ti pagbibiyagan tayo. Iswasi ka, di ka kundi reklamo. Inga gisangan, tasak di pa nagsakdo iti pagluto kan mainong. Dumagasak tumutan na gumatang iti luto masidaan. Ha? Siyak amin? Anya si ka amin? Kitsak mo ti pa nagsakdo? Mapanak pa'y gumatang? Alaki din. Agisahan kan, tamapan ko pa'y sukunan daga jubing iti ang datatang na madamdama. Namaluman kamot anang sukon ka dagiti anak yo, Andres. Ado nga mintin lipas may trabaho iti taltalon tatang. Sapay nagbayag naggaraw ni Sele. No kasta, pinagtrabaho manin ni Sele iti taltalaw? Katwa na, anyat sarbi na ngayong asawa nung sana tumulong. Anak ko, nagdakilan ti nagbaliwam. Di mo pulos patapugan iti ni Sele iti kataltalonan. Si kaamin ti agtrabaho. Ngimita, di mo mutin pagtalnaan ni Sele nga agtrabaho. Panawon mo tan tapno agtrabaho tatang. Amangan no maikawa. May kawa no damdamo ngam no bumaybayag, mairuam tumudlaim. Sige tatang, tayawid kong dagit anak ko. Adumot na iti masida nga inlotong bakit. Mangipanak man iti sidaan da Andres. Kaasida magta nabambanog dagiti agasawa. Ala nga road, si kati makaamulakay. Mangipan ka nga rodan. Ang mga numalpas danto na mangan. Kapampanaw dalaang met ka dagiti ubeng. Iso asigurado asaan pa'y anangan dagijay. Sambutak ti pananganda. Anya kamot na babae, tinurugam dyan sa mong inapoy, iso anak silitan. Ay, pasensya ka lakuman, Andres. Naiturog ko dito ito gaw, gapo itinalaos abanog ko. Saan lang mo tasik ka tinapanno ka?
Lipasan pa'y ngamin nga umuna dagiti trabaho. Sakbay maturog ka. Apay nga ron alaguyong ka kanyak. Kasla sana katao iti tratom kanyak. Di ka man kundi sangit. Kaya't mo day kankan. Tabnod dalakat nga ron tisang sangita. Ay, Andres. Kaya't mo tay palamot kan ka dyan nagngisit kain na po ngayon lutom. Ha? Day, anak mapaspasamak bitaw. Tatang. Gay ka babae ha? Naksa, dyan na po ngayon sanga. Tatinurugan na. Sadot a babae. Sa anak mo tasadot. Naiturog ko lang gapo iti bannog ko. Adula amin nga rason. Ha? Ay, husto daytan, Andres. Nabannog ni bakit mo, isa ang maawatam latak kuma. Jagmat pinakpakan, idi itinakset ng ore na bambanugak ng ibabaon na tatang. Ala, husto daytan. Nangyaga kung iti sidaan niyaw. Mangisang kayo langan iti sabali no saan ang mabalin amakan dinakset ngayon na pawi. Pagtalawag, tupay dito, babae. Tapno dagong gunana. Ha? Ay, saan Di mo aramidan dayta. Amumot nga ulilan adumang ni Sele. Kinawan kakabsat na. Sa dinong ay ti papanan na no pagtalawag. Makamo ni tibiyag na ah. Talaga pagtalawag dito, babae, no? Di nasayatan ti garaw na. Mangirarit. Nagregregatan ang bagas ng paksitan na lang. Durba ba, babae? Ay, hustaw. Sumardeng kan, Andres. Nalabas ka. Nagbalinay na managpupudot ni Andres Mangbianaong napukaw ang naming pinsan di ibagbaga nga underdesaya nga ugali na. Kaslanwang no pagtrabahuan na ni bakit na. Tultulungan na matkit day, basit la kam mali ni Seling asawa na kahit ungtan na nakaslaubeng. No ide kahit masorsoron kami iti panangan under ni Sele kin Andres, itakat maasyan kamen kan kuana Mangbianaong. Naimbag nga raw ta sana atal-talawan ni Andres nga anak may. Iwanwan na kami kumamang Bianaong, no anya tirumbang nga ramidan may, tapno baliwanan ni Andres titrato na kiniseli abakit na, ta kaasimutin Mangbianaong. Panagkita may kat nagbaliw matan ni Sele nga asawa na. To'y pagayam mo, Makariyaw ite Nueva Vizcaya. Pagayam Makariyaw, panagkunak no adaman ti at adda amasek nandito'y kat awan sa balay no saan ani Andres nga anak mo. Nasingpat ni Andres, manakam day ka. Pasetlate, panangipaamiris na kinibakit na, no kasano tirigat pagdaldalanan na kadagiti trabaho ite taltalon. Maawatak mo iti panakaseknan mo. Nupay ko naman nagbalimatan ni Sele, mabali na makurkurangan pala ni Andres. Ta iso ti makaibaga, no umdasan ti panagnakam ti asawa na, ta isukat nga raw ti kadenden na. Ang palagi pamlatamat ni Andres, ta amangan no malabsan namat ti mangpapaskin ni bakat na. Ken bagbaga amot ni Sele, tapno balanse. Ta naglablabas mat daytoy iti kalabas. Gaputa Andres tinagan nila kay na, Andresan na matayin. Nalipatan ng san, at ikayat asawan ti Andres ket, malalaki, maingal, dagita. Ken may san no marigatan man ni Sele, umaymutla agumbe dayta kada kayaw. Ditan tumutay na mabalin nyo at saran ti anak yaw. Isong aging gaadipay na pasamak dayta, relax laeng ta, everything is under control. Pagayam ko Makaryaw. All right. That's all right. Ala, kasta pa'y papagayam,
Aging gangay ti sumarunumanan ngayon tayo pa nagdudos ngay iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agmina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!